Onde mpange mpara itite na mbere gwatikira karibaga itiba wodi ya Thiro Rojine monontere chiankanga iba kuwa kinya waga gebo karibu ongerekete na barira batitoro bagikari yandithia chao kumania na gikundi kimwe kirage kubaira kinya muthenya nandi ni bakuromba minister wo karibu andene Professor Kithure Kindiki kubakira gituo kya borithi nunto gutikyo kiri akwe amwe na kuromba thirikari kubatethia na irio bya utethio. Marion Karugi na report hija. Wendera mpara ya Kiaramu yetete na mbere kurura kari na toriba kumankanga makutano wadini ya Thiro Rojine gecione mbunge Kegembe Central kwa kaitaga myaka ethatu riu wakaribaba ta ketha irio miundene nonto bawasya mbura kwana na bariwani banirini bwa kwethia nonto kinyansia rocio nikaikuthangika maskuru ni wasya bya kuria tukathira impara na fi bwetu engagira na tutena mbeca tutethu nya bya kuria nonto ugona kinya batu na itore guye gitonkanga twina myaka ethatu na yuwena tutaroma bya kuria oreta thina twachaka kinya mwekoro wengo atote kulika mechie bato tutoreta kuremia ngira kena kya barona itote na kom igwo twakinyira bio kom igwo twakinyira oreta karemia bio oremia mbecha wa ngiri 3 oigia Murera Secondary School ndre we kinya rone mwana utirima otaruma nyamo ande kugeta tukathiana na mochie ibonte kumenya kwina nyampara imbige muno na kwetu imiaka nendete takuthira ina utana kura tutana oketha kinya kimbo imwe ya mung'au kana mpempe so itokuromba na kuinisya konene otawara tukuona okirita ngwe Madam Governor no tuitwonete in fact nene Kegembe Central no thitie mantu ya manene itukwana no twinjirita rwe ya ndene St Mark na kwina maternity warurire ndene ya Thiro Ward a Thiro na Europio na no ito me launch very soon nange kuromba wito me launch inkuromba obange program eku we na mena itina alo apart ya Thiro Rojine Ward nikenda wona mathina yara akariba na aba ukilukira bariwa betete na mbere kunyamaro une mpara wagage na bone bo bairete mpanga na rako twika ni bakwithuko tuko na muthenya no kamatero ndethia cio inkai iraba iwetie thina eta na mbere kuongeleka nene ya area nkanga wamba wingite sana kwa tukenya batu mama na nyana batona kanyago mama tore mama tuko ngari ke yo tuko kuija mburi kwa ubatu kwa neta vere muno nonto sekiro te yengo to miona kwa tuko badia mburi mosie watenya ko boko manyona ke barata ko boma mbori odai to ti odai mbori yeta mosiyo mo odai yeweta namba bo barija to watenya to bigithiri ko thirikari bamwe bakalogo nonto bakera batebi ko nambere kwa wonto bonku bimpinyele muno nonto kinyo tuko mami thagenda cio tuko yakengelwa nanja kwa tukangale nenjere nenyo yeterete mbori ciaku na ng'ombe ciaku irore thetie ukitoka musie mbori egwe weta na ni ora watelete kenda we ya kwendia ntukwenge kiomania muno mbori ukwa twika ti sukuru wendia ningetia na waurira irio mbori we ka urotheri othai unda uma njire nanga iko nguria mbori egwa othai weta ngirekaira nyungo riko na tega buli musi ngathariro tuko muko nkarara kuambu minerode yata kinya mieo nani kuambu ndainga kamusika ke tuli to ate bonara amba bambe tira tuli ngauambu wawendera mwamba wawan to mwamba akaskutogera na sila niera niyo oringa warema wantasi kingo akaitoka polisi post neri kiote no kyo uambu kinyelwa bakinyela no mburi nete na ng'ombe netere etomi bakuria thirikari ukulukira ministry okaria bondene na matura kuolelia ntereu na wakirwa kituo kia borisi kwa na nkorokio tumiro mabisa borisi kwa nikenda bomba kurwa namba barabetete na mbere obathangikia bati to kwenda police station yao kinya makutano okethira wana mantu amayo kamatoka ukathitanga Professor Kithure Kindiki uranungamirite na manta security abati guthikira toita tukirira kietu ato athirika na area nkanga utwegera security kwana nonto buru ketha makuru yonto woni kabolika iko witathia nako bukwana na ikwarire antu ngwata kabolika mbeta kinya mbendia bora bia kure ikiathira na mwamba nkiripotera wero weekendi kuuma makutano nkanga wa dini ya Thiro Rojine Kegembe Central beta wa Marion Karugi.